Restock ta og gamay nga sula para sa tong gamay nga negosyo. Sayo pa lang sa buntag na na ako sa akong uprahan nga farm para magpalit og asula. Og sakto kayo kay naa nga ako amigo diri nga trabante og ang tagiya. Sa katong primero na akong asuro diri sa lang farm, niabot ang video og 916,000 views. Mao niya nga akong uprahan og asula kay man naman ang akong buhi dito sa akong balay. Og labi na ning ilang stock ang maanam po kay daghan sa dang mamalit diri. Kay ilado po ni siya nga farm. Ang style na ko ani mangumpra ko nila unya ako padaghanon dito sa akong asulapan. Daghan kay na sila buhi nga asula kay ila man ning ipagkaon sa ilang baboy, manok, pantat o guban pa. Medyo layo lang ni sa mua, mga kinahanglan makadalata kung marita sila ha. Kay tibo-timpo sad, tungod sa kadagang mupalit nila. Diri sa akong farm na ako duckweeds ug asula. Pero mas dali gid mahurot ang asula kaysa duckweeds. Kay gawa sa ako pa ning ipagkaon sa akong mga manok, sa baboy ug sa tilapia, daghan sa damo order ug moari sa balay. Ug ang plano nako ani akong usahon ang mga duckweeds ug duha una usudlanan ang atong asula. Ug kay nalimpyuhan naman ang butanganan, ato lang sa ning butangan og fertilizer nga itat sa kabaw ug baka. Kinamutulan na nako og dili ta maginartis kay para man ni sa tuwa. Mao na gingon nila nga hugaw man tuod nga atong trabaho pero limpyo ang kwarta. Baliwala na paginarte basta para gali sa atong pamilya. Ug kay nahuman naman tagbutang og itat sa kabaw ato lang sa butangan og abono para sigurado. Sigurado gid nga manambog ang atong asula kay napat fertilizer nga itat sa kabaw ug baka ug napagipure abono. Dili lang sa nanto palabian og butang og abono kay imbis nga manambok ang atong asula mga laya na noon. Okay na human naman tanan og butang sa atong fertilizer ato na sa butang ang atong asula ug dapat tanang gamot niya nagid sa ilaom para dili gid siya madaot. Sa kato nag-order ako asula nga ilang padaghanon sugdalan niya akong gibuhat kay para mabuhi ang inyong gi-order nga asula. Ug sukad sa pagmaligyan ako asula daghang gyud ang utana kung para asa ni siya. By the way, ang atong packaging sa atong asula is per-tab na ug tag 100 kada usa. Puno kayo na ug sulit gyud ang iyong ibayad diri sa kuha. Ug mobalik ta sa sige pangutana ug kung unsa gining asula makaon ba ni og para asa ni siya. Food additives ni siya nga ipakaon para sa atong mga baboy, mga manok, pabo o isda. Kung sa una ang atong isagol sa feed sa pagkaon nato sa mga baboy, usa ning bani sa saging, gabi o uban pa. Pero karon ni-upgrade na, mao na ning asula. Simple ra ang imong buhaton, manguha lang ka o pareha ka daghanon sa imong feeds or mas daghan pa. Unya isagol siya sa pagbutang nimo og tubig. Dayon ni pagkaon sa imong mga hiupan. Pero kung sa isda nimo ipakaon, pwede na diretso nimo og itsa kay diretso na po na sila og kaon. Ug kung magbuhi man gani mo kasula, ayaw ibutan sa pispan nga naibuhi nga tilapia sa ilaw kay sigurado gyud nga mahurot na ang imong asula. Pwede ra gani nga planggana or styrofoam mga imong butangan basta nalay tubig ug mabuhi na. Ug aron manambo kinahanglan nga butangan nimo og fertilizer para sa itat sa kabaw ug baka, labi na abono. Pwede sa ninyo sundugon nako ang atrapa lang ibutangan lang nimo og kahoy sa kilid basta dili lang kagawas ang tubig. Pwede na. Ug dali ra kani siya buhion ug dali ra sa siya musanay. Ug sa ganahan mo order pay lang mo sa akong page pero mas maayo nga mo pay mo diri sa akong main account para sigurado nga ma-replyan mo. Bohol og Cebu area lang ta kay dili pa gyud makaya ang pag-cater para sa laing lugar. Sige lang kay mag-spam batag laing asulapan para tibok Pilipinas atong madeliveran. Biha no? Pero basin na ipahon og mao na ang atong panikamutan.